namaze kumita living legend sa niyo bayari wa kane ugerageje kurabya ku mbuga nawe neziga zidetemura ko umuntu w'umustar cyangwa atari umustar muri poste Black FM ya postings yavuze ati twirengagije amahiti bamwe bafisi twirengagije kandi igihe bahekwa gusohora indirimbo uwa mbere kuri Facebook Natasha La Boss 185 uwa kabiri ni Sandrine Kamikazi 184 uwa gatatu ni Bizimana Kalomni nawe Satbi 139 kuri Facebook uwa kane ni Mugani Desire ni nawe Big Fizo 331 kuri Facebook ya anyway iyo ni top 4 y'abari byagiye kuri bane ubona ko bakurikiranwa cyane kuri Facebook ku mbuga zabo za Facebook gusuma abandi wari witeze karinde abandi wari witeze karinde ashobora kuba ari wa mbere muri bana bane twatanga inde twarenganije 35 amajata na 9 twabarenganya gute imbuga bafise abambega hari ni hatari nibaze kuri Facebook batere commentaire wari witeze karinde aza kuba ari wa mbere muri top 10 nako muri top 4 akurikiranwa cyane kusumba abandi kuri Facebook wabizi kari Kamikazi Sandrine kweli na Natasha tuza rero uterere ugira icyo uvuze kuko ubona byari bikwiye kuba bimeze kugira ngo umuririmbyi